Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Isa ini do Nabi Tanah Muhammad sallallahu alaihi wasallam seiku masa kapakan deda mar akal o muslim giang ko tua kapakan bubuku ian. Na giang ka ia hadis mi panutul Imam Ahmad rahimahullah hadis Ibn Mas'ud. Igira ko na inin doa ta agyang kaya doa ati ko Nabi sallallahu alaihi wasallam na pakadaan wallah agyang ko to kapakam babaka ta akalta kapakawida akalta no agyang ko to kapakam bubukuta ayo to doa nagyang kaya tigena Allahumma inni abduk wa ibnu abdik wa ibnu amatik nasiyati biyadik madin fiyya hukmuk adlun fiyya qada'uk as'aluka bikulli ismin هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. جنك يا دعاء دأتي النبي صلى الله عليه وسلم كن دعاء إنه Muslim saging utoke sugatian awid akal no kapaka bubuku iyan inun tana sambi inun Allah hakapipiagina wa aging kuto magdamian sala kaurupan mga uripan Allah na pada isa iku mga simbatan sa iku Allah aditan di ipamundo ka pada isa iku sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam asuditan di kinggulalan ng balasan tanurun Allah insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.